Yang kisah Nyelio yang terusik proses Dagi kam jauh ke Synod. Arjar arpudri. Kawai pa. Kajeseng kejiya sabri kabakatar. Jisem sama ada barang meriau, pilih kerja di besar terjadi. Dinostai tadi ko yang bayar terus tui di mau bayar terus tui tadi ko yang ini. Không có đồ cho chứ. Đó. Balap hey. Balap chứ phải. Balapan Perlam habula. Amen man kustar amen. Yang ada di luar kata mati, tetap kami bersaing. Akan yang kesem kejagaan. Pas makan tu, tunggu balang. Kita berdiri semua ayat dari bayalan ini, tua kemarin kebingungan. Nampak di kecil kesenglang, ini kesini bangsa. Tunggu balang, nampak jumpi bayalan, khusus macam belai. Ave Ieg Dios Geo in Kobo, by Pastor Lu Kata. Okay, be Ieg Paro, Linsai, Wino, getting Secretary, catching your play. But born, Kaplan Jumpy, Kagam Lakshu, but the Jumpy, Gissam, the Jumpy. Kajing karpat tungi busmat kelong lem kajing ibun kecil akor kurang baki sejauh yang nak kajing isah kau wilam kudu tungi koi kena yang skan mengadon ringkat ong uji suhi tu penjaga kecil sebenarnya oh dan lain-lain. Walau merungkat dan mati dari kesini berbuih, agar jin sekilang jungi kuat lagi ke Synod, angin yang kepala Sakwang. Berbuih paro kita di beliau ban pendep, agar di seng, baginda long kejing keku, kejing mencoy, kejing im, kejing ibu, dan dalam kapal pesawat ya kawan kejung. Iluai memiliki orang kaduk dia kebentar kebesak jom kejisat hilang kebekaduk jom Synod akan dikejati. Ai bumjuk mensim beku jom milung dalam. Nang bagi baru iban pendek. Ilong tiang bun tiang semua hak mata ke jom kejisat jom. Mai no ia akan dikejati. Nak tengok ni kita balik pai, saya lagi jom kerja kesong, kerja kesak, jom kila jalan ni. Miru ayu semua, pada lampai. Wei ban posang, lagi jom kijing, kisem, kerja kesong, kerja kesak. Lagi jing sumar, lagi long, lagi kali. Maka minsiat dia jing sup, dia jing main. Dan baju kena kesini, baru pui.